إنجيل جلهم توراة سلاهو نبي محمد قرآن رب سبحانه وتعالى سورة شنفة آية جاءت مسدد وقرآن سورة شنفة دا كسمتي آية جاءت مسجل خانة جاءت مسجل تيس نيساني جرى جرى إيشون اتندلعن قرتي وان جمع خيسان بوف نت مرتيفدا فليحكم أهل الإنجيل خرب بينجون هم مرتيسان نديسان اتندلعن قرتي نما كو أكم موسى تي ويا قرتي أيانا سنبتا وانجيل ثانية أكنم تكو قديم باني الجارة جرجة كتكون ديمنا من حمام علين ديمنا تأجين رب سبحانه وتعالى تأجين كرتة إيجانا نما تكو تكو وانجيلات تبي قرآن بيلتي في تي قرآن فرد شراف ديمه قرآن فرد شراف ديمه gabaya keessa tarkan kama namu tol jalo guramani khan tadakani imbena jani darkani dakani kacam gorani fidani nabi Isa adat fidani Isa mal nabi Musa jara Musa fidani akam godu qabna nama kana akasir ajjefamu qaba garte injurtu yero san akka ajjefamu qabu murtin injurtu imbehina rabbin ta amanu makaisan kaise den uya boqonnati nyaate sin nyaaji sama nam behina rabbin jaden seera raka indan de ni bar inta ani bar khagara kana rafidu akum qur'ana kaisa cijan jannan qabani nam takana murti nabi nabi Musa bi rafidani Musa kam godana Musa anim behu garte akka godana tinema ne je de me khara tori sina de me rabbin karate kam godana ajjefamu qaba jedeni ayye akkasitti Isa agarte Museen namticha kana qabani garte namni hunduno akka dagarro kote ajjeesan angeli kenya nama ajjeesa jira nama seera Musee cabse seera rabbi cabse nama ajjeefam danga rabbin tarkaanfatina jedheni akkasi eessatti kana daani kana mee daan akkam naguma hundi keessan fayyaa keessanii nagaan siif haa ta'u jirtu nagaan siif haa ta'u siifis jira hundi keessanuu warra asirra jirtan yeroo baay'ee akka tasaa gaafanii boqonnaa argadhee ganda tiktokii kanarra naanna'u ayye sin argaa beeyte anuma qofamoo you are the host person kanaaf warra kaan eessatti hin beeka hostii nama godheen arga kan okay kanaafi yaadi tokko normally wantoota isin dudubbatanii darbee hunda isaallee ta'uu baatu daqiiqaa 5-6-7 akkas ilaaleen ayye tilmaama mataa koo fudhee murtii murteeffattee seente ayye koy kanan tumura ala man janne bar dubbo give me a second bro don't rush I give you time go changeram why you interfere amma dro nage amalal amanti hetele islam introduce gote pentemo orthodox evangelist garasana dem I'm telling you ko rush gote ranuman janne bar amma okay man jechu jira male voice to ke no se galtine mana kenya you are the guest we respect you sinya achemna si obaznal de kono dendese Endu ida kot wata koma. Okay. Nasimatu itifufu mo bau. Sisi ma yechun lallaba nutin godin gafina gafatta si debisa sin gafaden debista let's talk on the topic gorene Jesus waqa mi takka Jesus ergama miti Jesus wa hundani dandamu dandau amantin dugara amanti islamati mo amanti kristanati kristan yechun amanti miti evangelist yechun amanti adventist amanti fete kanarra ragafi qur'ana wangela yechuya then qur'ana that's it amantin laman sirri ta'u dandees takka qofa sirri takka qur'ana keenyarra takka wangela keenya Ahmad, your tate, you have to listen others' opinion. Miti anamma enyo kan. Go ahead, give me idea. Why you just chundandeye? You know, seenaan jira reefun isin bare. Esinit nagaa singafadhe. Sisimado ayye anas simata sarashin goda kini jere. Ayye welcome mana khiyadani nagaan baga dufte ani Islama Oromo Islamati.